Bhuti. Salo masalo. Bhuti hayi. Sabasagcinana salo. Hey bhuti akuhlekeki bhuti nalishisa langa futhi ude nale plan yokuthi na uqedza ukudla konje lokuphako la ukuthi umthamba umuntu aphinze udlenge. Yade bhuti akuhlekeki imbamba na ungathi ukuthi when is your next meal? But salo uyakhumula ukuthi kimsolo wahamba salo ngikufonela umsebenzi le etingodweni. Bhuti wami ngizochaza kona mina kethu. Ngabonga mina kethu lokucabanga abantu abacabanga ngemsebenzini but hayi lona yini salo anikaholi bhuti omathi mina kethu ngasebenza mina kethu uTingbodo mina kethu umeka show cause bekathina ngelilanga ngathi singabata 20 wakhula ngi-20 zalo userious ngempilo zalo hey bhuti lakele lapha kudla phela akuprovise no Mr. Siribik wangitshela mina emehlweni akangibhalela ngisho incwadi what I don't food me myself I never fought. Wathi manje wena ubesebenza njani wena? Wabe suduba nomsebenzi manje. Ngitele kuye aphina kuthi hey come the end of the month. Don't talk to me. Come the end of the month. Then you will see my true color. Ngithi kamne ngithi usho ukuthi mhlambe ukhona la data kule madlana. Yaphela phela inyanga. Hayi wakhamba futhi last sikhathi imali phela nathi inkosi yami sinebantwana phela mina kethu uyathi mina ukuthi ngingatela kakhulu isikhathi ngisavela ku TV abantu bacansi nemali bangitalela abantwana bose uyabona yakhumbula mustafa mina kethu ngikuda la but discover late bantwana simile kusale babhoosteka phela sebakhona emhlabeni but discover lethu ayingizanga la inahe hayi khona nyalo yini inkinga nyalo salo wangihlolela Rayback nyalo sithini yasiphuma sibheka aphi nyalo Bhuti yabona kwesikhisi ngisathe ngangibhomise ngaso nakaqesa khuluma lamagama uthi nakakhanga ngaphathwa mathi sikhuluma sifana kalo uthi sanibonani ukuthi sebendi leti vila phako ngithi usengilolile ukuthi ngabe uthini phela imali yethu tosinike esandleni uthi ngitane tindzaba leti buhlungu naleti dzaphu kisako ngithi ngitonitshela ukuthi nehlulekile kushaya itarget ngako ngithi ngiyabonga ningalivali liqhingo leni siyawubonana sesibonana ayisile sibalo endenjani unika umsebenzi anisha itarget nibhizi niyacomplain khona lapho nifuna umsebenzi uthi yabona Johannes vama ukuthi uthi September yena lethi ngodweni ungelo vama usikhulumela le noma stoyita uvama ukukusho yena uyambona mos ngiyambona nolomutse kakhulu mahiphi uthi uyaqalela uthi uthi ngeke wathi imali yethu kwafika kwamfusha kanye lo mlungu kwathi suka amakhopha dawubhodla lijodi ungakalihli na ungamati Rayback yebo abaqinisile ithi mina ithi manje ngibathi ngiyabuka manje umuntu kuyamala manje bhuti sengitibuta kona ngabe bhuti kude into omunye nje lokangizamela wona ebhuti umsebenzi okwathi userious anyana ngibhuti mina singagcina abani esikoleni ngithini ngingazange ngakufune lapho umsebenzi awuyekele ngithi nyaka ngikubuka ngoba kade uthi ngithini uyafila khona uvila wena hawo bhuti lo ekubata bhuti awuna plan nesengifune nje into lengathi yena bhuti wami ingangene office but ngingabhutwa la wadila kabani notwathi ufike kabani nofika kuphi phela mina kethu ubuya yathi insapha yama mina kethu wathi nawe bhuti so nje wathi wasokutekisa ngalo phela mina bhuti I didn't read it but I'm a reader